بنگهên tûmarkirina bayometrî bû dengderan hatîne vekirin. Lê seredana hawniştîmaniyan bû bingehan sistî pêve diyar e. Çunkî rewşa henûkeyî bandorî li ser dengderî heye. خلکه گله که آلوزه بگاوی الوی شری نافخوی نخوشه و دورماندور دجی منی ما کردانه بطریبت ما کردستان آویری كيف بينيتن اولا في قيرون سر بحر ما كردستانه و يدبيني ما چند دشمنيته يا گواهندنی نویگوی ما نه گواهندیه نه گواه انتخاباته انتخاب حال نخوشن ابا ایک یا دوی بو ناچیتن والله لازم ام همه پی بچینن صندوق های جب نبوده که نه چکن آده ترا گهاندنه نگویه که هرندنگت خود مار بکن بودن دانه بû pirosa tûmarkirina bayometrî pêwîst e her dengderek ew xwe amade bît da ku pencemûra wî bête wergirtin. Lê hin caran ev jî dibîte asteng bi demê tûmarkirinê da. بس بالاتر این عائلة خنا اینن هم داخوازت که نفت هر اکتید بلا هر یک عائله خوب چیک تسجیل الکترونیه و هر یک بخو شخصی بیت و بخو چیکتن چکی بایومتریش بر بصمنه و تصویر و افتش لازمه هر یک بخو بیتن بخو چیکتن بالاتر این دستگیری عائله خو خریدینه بجد باز پیش خرابه هات یعنی بجنه اوید هر یک بخو بیتن Tûmarkirin pêngaveke bû dengdana elektrونî li demê de hatî da. Da ku hemî pirsgirêkên rojên dengdanê bihêne çareserkirin. اوش سی هیوا پنج وره ما آماده کاری کرینه ما بنگهید خود وکیلیم بو پروسیسا تومارکرنا بایومتری که وکی ما دست بکری بید سرکی ما دست بکرش فرمان برا پشتی ما وکی ما بو حوالاتی گشتی وکیری Ji ber kêmiya fermanberan, Komîsyona Serbixweya Hilbijartinan tinê 14 bingeh li parêzgeha Duhokê danayne ku neh ji wan li senterê parêzgehê new yên dî jî li ser qezayan hatine parvekirin. Dengdan êkeş bi nemayên dîmokrasiyê û mafekê seretayî hawelatiyê ne. Bi tûmarkirina bayometrî di ev mafên hawelatiyan pitir hêne desteberkirin û pirsgirêkên nav prosên dengdanê jî dihêne kêm kirin. Eyyûb Nisrî Rodaw, Duhok.